Dorbar Shnong Lau Sotun Kalalej Bani Kendu ya ke Deputy Commissioner Jong ka East Castles District ka kong RM Kurba man pensyai habai de berkecing ong baka Mahadev Kola kadang hab hagecing pej cingkmi Jong ka Dorbar Shnong Lau Sotun. Nakliang orang ba Shnong ka Lau Sotun oba Harry Bird Renja loong baya ke Shnong Lau Sotun lakir saudong dakawa jasai bat habarung bami syaka Shnong Lau Sotun haban rung baik lang ba kicingking kebadan habaro kiput saudom jong Krishna. Habai day bat ke Mahadev Kola uba renja ulong ba kadai sabar jokawa kabamut kahapsu kabamut kamhapsu ha kejingpej jong Krishna Lau Sotun. Hanrai kahap hapo kejingpej bat jingkmi jong ketenat klau jong surkar jela. Ulai turu banagaliang ke Deputy Commissioner kalagular ban simkia habai day bat kani. Di residential complex di balayang balai ima ke balai sna apakah dagi RCC dagi Dainaru dadangi ong ba ya katu jaka lakum bang ong menne dan la 500,000 square feet tamlin duna dari lada fishim satu construction minta kalong sebab palan te kita gede ki ba ngiru ngilang persya ba hakawe dei ba kini jaka ka ba hang po madokala marsibun gijing senior gi kema ba wel samla rangba na po sinong jingi basa akadong block 3 sudan bok ba mauru light na kayap namar bahag di kisnem diberi kebenang tu komandir di latil abom la jam jayu namar sudan bok ba mauru hadiin bola poi sedu kuati banding sumar bar udang he lau khau ba light na kayap ba di diberi di badan kita adu ka tu kapor la hadu mentamen ne gidang ya sadum seneng long amdan ba sim action habili ba tu bentak ba raja itu kis sang kanjen tolong ba kuman kani bila yo pandring dari CCTV ada lagi di pundan kam lang ikiru gitu ki por CCTV kado kala pensuk ya kaan bantan gitu ki berdiri kepada gitu ki kam mar ki tip syaru bagi don ki pandit di baju peniat ya kata komander hatu por itip ika kerteng jongki ba gitu ki pandit hantor bejumulin malong ya kadi ka bam jongki beniat bakla wala lagi di pandit itu baru buat haba kejingnya jongki layai bakla hakadi ka bam jongki war ka karta kadang dei kumbalong mangi wat ka jingim jong kiru benta gila syuku gila flat no itip ru ya kiwe pat ibana ka tu ka mandir hi namar ka tu ka mandir hang tu kajan ba kawan jerwan area ka bdei ka wei na ka jaka ka basi ya khai ba ya kiblang te idan nang tu napo mandir bejusman mantu bai kita kiblang manitip bai kita kibri badan nang turu ya kibajumlin mantamti kita kiblang jogi nang khai aga bagi jishodo salji sayo usahan te kita gilam ki giba ni kum pedor basnong ni pej perman namar yelam hasenda bagato ka mandir basa ko weiru kalong ba kumbangi mengakan isi ba long iya ki jai mandir ki jongi ki parado prasnam jongi nilai long ba ki kini ki news channel ki jong ki ke bajang te ko unding pun ba itu ki kone kasi jongi bu ke depan tu nilai lang ba to ka sansinong youth welfare organization ki nong nilam jongki apil sa government ba balay ba long ya kini ki jongi batang hakatuk mat ala ban kandang ban rat dingkong gitu dukan ki bisumbi illegal construction bagi ong katbay kani Mahadev Kola bade adin ba KSU laban circle kalawan ban complain kata hakasan tarik Julai arjar fulai show DFO ban kumbai pilai menin ru makani yang jongki dari kendu biang so ya PCF halor kani gaju papang hi lemba ka circle na putih na po laban ngiru na kaliyang majongi iskurpan ya ki bor jangkaan bakin simkia alor ni kapang na marba nila ima ya ka jinglong jingman jong matay jaka lagi pej kumba ngi menen ru ka jingkaren jong presiden sama Ruben Najer ya ka tu ka jingkaren jong i ba ong ba nakaliyam jong ki mentagi lasdang ban ai application ru bagi kwa ya ka tu daram salas tu ban berkelano penja guest house nanti ban ailat eki bikin syong hantu ada kiwan ki gas man pensyong ye ki gas haka tu jaka nei nakaliang jongi gim sultanat gim pediang hi kata nambar kamde mela banlong ye pun ye ketua kis baterai ko law department ha bai latip ha ga jinglong jingman jong tu jaka namar ba piju tip piju yosgo we ba sisen system satu kamela shivratri asyidong hangtu hapo Mahadev Kola kamaria katu jaka piju pendan kam lagi di management jong katu Mahadev Kola te hawede begitu kamela along bagi tip begitu kamela kadai be kamha shivratri kamela ru
kabadai bagi jutif bagi orang beliau di bang dia kata yo hidup tinggi sopu ba kadi kolong tai komlong bat hadin kata gajing ipun jing tai orang ba dun bok kani kur sotun kala job layo no ya kata jaka saladi biang bat hausnem sejar kendai sepakat kendai sedadangi kenmau baswa kata kata kargil badan gawai garip kis kata kata dalam salah ke badan hangtu kaniru kadai gawai kabalapin saibet ya kata jaka nabar ba minsuang ijutip baik kata jaka kadai be tang ka jaka mini belai kadan be tangga mandir haram salah bat kasam masih bah hakipur bandar kena mengiru nomor hamar senda begitu kadan gawai badan football sipai mengikum ke senong pun ke klub kijaju kiri orang ba kiji organize ka tournament hangtu hagwe dei dia inter klub nami inter blok tigi julong ya tournament hangtu pada hakit tigi kuar gina ikna gijukun mau ba kalong bang indra ada praktis hangtu udan to sadu wat yangi kikna senong hangtu ujukan biang uju ai ya kadut uju ayo puri sana namenta kena senong bejungi uang na menta mente ya kami pat kenika mandir ka senong iu okey habai dei pakata ka benta dei ngaswa man pinsaya fi ngamla man mention ya ka kerteng jong kani ka senong nga i katung kitu ki notification ke bangi i ka bangalong mene ka 8 September arpo khatsau te pila banwat ya kata nakani po office hano kila benset ya kati sing marap kala hano ka senong ya kadai ka kamra mo jong fi tamar bangam sowan ya hap man ya keren halor kata benta bangan batai kata senong te kadai ka kamra mo jong fi basta kawai pat hakabay day ba kato ka LRO hani kata ka legal right observatory pat kumju ru ya kato ka Hindu Rashtra kaba ngilai ilang bagi social media ko along panban gawai ka seng ka basu prinsip ya giniam namar ba naiti jingjai badet hangto kilami man sakita ki ni kenturu ya ke bor jeng ai namar ngitip syai begitu ki brio kidai nang ni jogi hi ag ba kila shushna gitu ki fake ID ban kani ekom kito ki statement ko social media tekani kalau ngajeng tepat nakaliang ngajeng idu along bandai ban simkia halori di bentar lebat nakaliang jong EDC bentan ila ai assurance singi yung ma mene ila yo ya ko kopi namar ba medin nakaliang jong ka seng KSU laban circle balai bani kendo yo PCF ke ilong bangan simkia ya kadi action kit sia dan ka join meeting ke jongki ha ka ba kenya pendai kini ka kam la dadaiwa.com ban pentip ingi sinong ru kin session tip kali bentar lanu ta kajan meeting kan kini sian isu ang igi pakin session sian te ka tarik iye te kapal fix betum ke jing itu jo kenu ayo to senong ke badai try ya to ke jakaba ini ke jing lanjut yang tai omdan wat unong pe yu kiru hawi dei berkata ka bentar ru ya katu ngaru ngam numla man tuklan namar ba kabaningkong bang ong ne fi mene bakam dei shu spokasionong majungi te kabaru ngilai i kita kikot kiba nagaliang jong tu management nang tu padan kawai ka jingtho ru bagila pan ya kata kabor ba makiru kikeli ba mangi ha ba kasionong ayu te wat ya kata ru nagaliang ka office nang ni po DC kila tho sapo video nang tagila tho kasionong jogi ba nagaliang kasionong jogi hakiti kipor minchwa loke la pansyai halor kata kabentaru ba ya kati kasakahi nagaliang ka sotun kamdan bentai halor di jesi bami yang hiru namar kati jaka kalalong open ba baro nangno nang ni nasor ki kena ibawan ibaw kampun ki di non tribal ki kamju sti banwan te kalalong ben namar ko gasor namar bakatu ka lenti satu kapoi be dagai asaka kilawan rung be hadu katu ka mandir hang tu ko mari pula okay habai dei bakata ka benta dei ngaswa ben percaya fi ngamla ben mention ya ka kerteng jong kani ka senong nga i katung kitu kin notification ke bangi i ko bangalong mene 8 September arpo khatsau te pila banwat ya kata nakani po office hano kila benset ya kata jim magat pala hano ka senong ya kadai ka kamra mo fi mar bangam sowan ya hap man keren halor ka benta bangan batai kata senong te kadai ka kamra mo fi basta kawai pat hakabay dei ba katu ka LRO ani kata ka legal right observatory pat kunju ru ya katu ka Hindu Rashtra kaba ngilai ilang bagi social media to along panban gawai ka seng kaba shu prinsip ya giniam namar ba naiti jingjai badet hangto kilami man sakita ki kenturu ya ke bor jeng ai namar ngitip syai begitu ki brio kidai nang ne jogi hi ag bagi la shushna gitu ki fake ID ban permi ya kom kito ki statement ko social media kani kalau ngajeng tepat nakalian ngajeng itu along bandai ban simkia hari di bentar